Hi guys, how you doing? Today we're gonna learn about greetings. Америкалықтар ертемен салмашқанда good morning, how you doing this morning дейді да, мында бүгін ертемен қандайсың деген сөзші. How are you doing this morning? Или же кеше түстен келсе how are you doing this afternoon? Or you say how are you doing today? Bir ошол уақытты қосып айтады да, қандайсың бүгін ертемен қандайсың? же кечинде кандайсың деген сыяктуучу. Good morning, good afternoon, good evening деп айтат го. Бирок маанилүү нерсеси, эгер кечинде түнү менен жолуксаңыздар, good night деп салам бере албайсыздар да. Good night деген жакшы бар, жакшы жат деген сөз да. Ошон үчүн good morning, good night деп айта албайт. Эгер 12ден өтүп кетсе, анда эмне дейт? Алар дагы эле good morning дейт. Бизде кечинде түнү болсо, 12ден өткөндөн кийин good morning болуп калат да. Ошо 12ден өткөндөн кийин уже morning башталат. Tonight деген бул кечинде деген сөз, түнү менен эмес. That's it for now. Bye bye.